Difu NYK atum pen difu rong supiang kang kapang terasai kedeng. Okereng di Hol Pania rong Pai Water Supply Scheme masa Hemalong Chainong B Pak Aroy Pinchong Det. Hajaga Pher along Indeng hini Dainiel Putak Cherok Tok Amai Pado. Kardom Nili Karbi Berta Thanbang Samidurmi BP. On Archikta Bertang Ton Pen. Nehru Yuwa Kendra atum pen chapatir pi pon along. Youth Club atum charap chatodun si pai ni Paitroxy Arni Adapor Pai. Nerkep apor pen Difu Bus Stand adung Gandhi Park pen Swachata Pakhawra asai Pangcheng Ponsi. Police Point Post Office Difu Rong Supia Hitiarlo Hai Hui along pen Pangthir Ponsi Rong Parpi Rong Bay. Ru Samson Singh T Park along anda Pangthir Pon Pusi. Nili Tumkat News Channel Perangke pen Bertanang Pale. Pinpur me bangso asai kinamtang pai ni pai si Arni pen Pangcheng si pai ni pai troxy Arni an irui ke choklo seta bangso asai pai ni pai krepo Arni an si ke pangthera sai ington ji pusi NYK mai pu patul singha pen pachinia lamthe jai bangso ke pangthera sai long pinang an ari soi jang atum chetodun si dipurong supia dang pangtherlo la pen pai ni pai krepo Arni aprang an ke claim to bompo puta jai renti Amparda Dipu Civil Hospital along Ansi Kepang Terasai Ing Tonji. La Sopi Labang Soputak Seminar Setami Mitang Asai Hemalong Ing Niponji Puta Pachini Pontu. Lapen Pai Ni Pai Nerkep Arni School Patua Klam Lapen Golf Asai Hemalong Hehui Along Si Pang Teradamji Puta NYK Amai Pupen Pachini Pon. Karbi Anglong Autonomous Council PHESI campaign Rong Group Arlo Kedo Arada Tumaphan Kelang Kepang Kriya Jag Rat Atum Kejun Alang Kang Thir Jir Lapen Kemesen Awar Sai Pini Arni Anta Long Pon Pelang Pusi Ongdung Arada Tumpen Card News Channel Perangke Robin Bay along Birta Nang Pachinidun Okering Dikol Pani Arong Long PWSS along Arpu Kedo Abang Pubang Pietum Sai Kachiklem Pledet Ajok Radatum Kejun Alang Pen Kasik Sak Thetan Lo Labang Su PWSS Sai Hemalong Boundary Wall Anta Heno Laplo Radapan Kejun Alang Awar Sai Ki Pitek Jikali Non Ki BIE Cheno Hisi Playing Set Lo Dikol Pani Amekara Tum Kapachini Ponatengki Kedam Tang Surini Runner Kapaning Kanahot Chikloe John Anke Bor I Bor Apen Dikol Pani Arong Rong Kimi Lapen Okkereng Ahitielong Kejun Alang Awar Sai Pipon Lo Bon Sitami Labang Sohot Okkereng Dikol Pani PWSS along Acho Kamartum Sai Kachiklem Pamimiden Ajok Non Ke Karbieng Long PHESI Kam Atumapan Sorsar Nang Kokno Pusi Radatum Pachini Pon Kijuna Langamar Sai Kasiksak Dagajok Ongdung Radatum PWSS Scheme Putot Bisen Pen Kasilam Pon Serak Japan Karbieng Long Autonomous Council Keparlo Pon PHESI Kamapan Hadak Kedo Aradatum Tuning Ripon Renti Khironi Assam Angdang Pialong Daini Mati Hi Piatum Mundin Manora Tumapan Kechupen Apran Karmut Deadpu Alam Ahok Hepen Penangan Solangdo Aradatum Kekroi Tap Pen Mundin Apran Kentap Ajoyne Rat Atum Akisum Chingtang Nang Penangan Ponanglo Bonta Pini Arni Anta Assam Angdang Pipen Chenglok Non Karbiang Long Along Anta Daini Aputak Penangan Alamgi Keklang Ajoyne Rat Akisung Pen Kepajok Ponchi Apan Pai Ni Paitro Arni Kopili Valley Sub Branch Assam Bigyan Samiti Hin Pen Hajaga Pher LP School Asai Hemalong Chirok Tok Amai Kepadupon Kopili Valley Committee Amai Pu Doneswar Baiso Pen Mai Kachari Ponalong Aluhisar Pia Man Pen Deborani Bora Mayalong Chetongdon Lapen Babu Sona Borbora Himanto Gomre Hawaipur Baptist English High School Thanbang Ronjit Ghota Raj Sangbadik Sangtha Biren Inghi Keroni Press Club Amaipu Mohon Teron Lapen Biren Deka Pen Chinglok Penangan Ketegedingatum Chetongdun Pen RD Chepidun Renti Bangso Amailok Man Pengaluhisar P Deborani Bora Pen Radathengno Dainia Putak Than Pachini Pon Alang nitum kipo aputhakta Radatumapan Pachini Pon Kedamtang Apora Hotke Deborani Bora Apan Daini Pukitin Thap Pen Radatum Areng Hu Kepasu Pen Chenglok Rong Rup Pen Kiplungasai Anta Kipo Pen Kachingtang Nang Pen Apran Kijok Abang Pilo
lapen alang liki inut national angding along anta kepatu abang philo setame radatum kelang seleda jok lapusona sai ke klempon posi than pachini daini puke nahokta ave daini atum ke loke thek o abang phubang phi atumta kali lasi daini kitin thap adu kanghoi la pen ke pathi thap arat ke aron tali lasi non iprang pen ke lapuson kamatha thap pen ke klem abang phubang phi atuma phat ningkan proxyan gel thap ji an parta lak pho an adai tunang ji puta pachini pon la pen daini puke nahokta ave la pen kamatha don thap nang ni pusi rada tuma phan than pachini pon সকলো ৰাইজৰ আগত সকলো হেৰি আগত মই ধন্যবাদ থাকে মই আগবঢ়াই থাকিম কাৰোবাৰ কিবা হ'লে মই সদায় আগত থাকিম সদায় মই সত্য কথাই ক'ম সদায় সত্য কথা সত্য পথতে মই কেতিয়াও মই মিছা কথা নহয় 100 বাৰ ক'ম মই কেতিয়াও ডাইনী নহয় মই কেতিয়াও মই ডাইনী নহয় মই 100 বাৰ মই 1000 বাৰ ক'ম ডাইনী যে নাই মই পৃথিৱীত মই সত্য মই প্ৰমাণ কৰিছোঁ সত্য সেইকাৰণে সত্য সদায় জয় মই জিন্দাবাদ মই সত্য মই এতিয়াও মই জীয়াই আছোঁ মই এখন গাঁও ৰাইজে মোক মাৰি যেনেকুৱা মোক কষ্ট দিছিলে সেইখিনি কষ্ট মই জনাই মানুহক বহুত কষ্ট দিলে বহুত ভিডিঅ' কেছেট কৰিলে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিলে মোৰ পিঠিত উঠি মোৰ বুকুত উঠি মোৰ যেনেকুৱা ভগৱান নাম দুঘৰীয়া পদক চলালে সেইবোৰ মই মৰিলেও মই জীৱনত মই নেপাহৰোঁ সেইটো হাৰে সিমজুৱাই মোৰ এতিয়াও বৰ্তমান কৰিব non malam so porphan dihina pharman birta mointon phonicsena good opportunity for all. It is hereby informing to all the computer-interested students belonging ST, SC, OBC and General Caste that the Asian Infotech Computer Education DIFU Center is introducing few career-oriented courses under scheme. Other new centers as Hauraghat, Bokolia, Manja, Gotharlangso, Hamren. Introducing such courses at native places, student must pay registration fee only. No monthly fee under scheme. So hurry, seat capacity 20 each. Last date of admission 20th of August 2017. Admission is going on. Contact for DIFU Center 90853 78861. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajam thu, tharmit adu, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo phi buthot bertalong wangthlo. Pai ni paitrok arni Dengao Sericulture Seed Farm along Karbi Farmers Association Lapen District Agriculture Asai Kamatum Pen Chelangsi Sike Lapen Cheroktok Ajaimek Kepadopon. Mayalong Assistant Director Horticulture P Hojai SK Tiwari Senior Marketing Officer Debojit Saikia EDO Dokmoka Circle Lapen Sericulture Dengao Farm Manager Koneswar Bora Demonstrator Dengao Farm Sericulture Durbon Busumutari Lapen Karbi Farmer Association Hinpen Maithu Samsing Hansi Konchunbang Tingkuin T Dun Maithu Suron Singh Rongpi Pachetang Chunbang Samson Tokpi Lapen Arisangho Tumpen Chinglok Penangan Dengao Branch Committee Maithu Chunbang Atum Chetong Dun Lapen Amparta Karbi Farmers Association Hinpen Saikatiki Aradatumapan Kunopak Beleng Haihui Rontekan Pai ni paitrok arni laki pirthi adang pialong kapaman pon Friendship Day mate jirpo jirpi arani pukatalon pon along Karbi Anglong angkang pialong ta pregjam adimalong katalon dun Pai ni paitrok arni adaba porpen jirpo jirpi arni pukehok ponateng pen Sumindar adang pialong katalon pon along pacheton dunsi Karbi Anglong angkang pialong ta ningarong pen adap theang ia porpen chardom rinti ongdung abang pubang piatu Facebook WhatsApp height Instagram lapen Twitter hehui along ningaklong pen jirpi jirpo tumapan kardom alam theke tokpen amparta misen alam pen toksi ajirpo jirpi tumapan ning cheparong seroy rinti lapen pinangana tumke kijoy kelang adim chetong petsi anesan ke choa sai angdeng hehuita padopon Birta bang kalapon si Kangton Iglo, laing bam News Channel, domi thakme kurwang thu.